Kifo kilitoka wapi? Jamani tunalia. Ndugu sasa tuomboleza wewe kifo. Kifo kilitoka wapi? Masumbua moyoni. Kifo kilitoka wapi? Waangamiza watu. Kifo kilitoka wapi? Jamani tunalia. Ndugu sasa tuomboleza wewe kifo. Jamani tunalia. Twasononika sana. Wapendwa watuacha. Watoto mayatima. Wajane wafaruku. Sote twaomboleza. Bwana Yesu uje utuokoe. Bwana Yesu uje utuokoe. Siku ile nitalala, nani atanizika? Siku ile nitalala, sana ipitavaa. Siku ile nitalala, nani taomboleza? Wazazi wangu, ndugu zangu, kwaherini. Siku ile nitalala, nani atanizika? Siku ile nitalala, sana ipitavaa. Siku ile nitalala, nani taomboleza? Wazazi wangu, ndugu zangu, kwaherini. Jamani tunalia, twasononika sana. Wapendwa watuacha. Watoto mayatima. Wajane wafaruku. Sote twaomboleza. Bwana Yesu uje utuokoe. Bwana Yesu uje utuokoe. Kifo sasa siri yako, hebu tuambie. Kifo sasa siri yako, utaangamizwa. Kifo sasa siri yako, Yesu akirudi. Yesu akirudi, utakoma. Kifo sasa siri yako, hebu tuambie. Kifo sasa siri yako, utaangamizwa. Kifo sasa siri yako, Yesu akirudi. Yesu akirudi, utakoma. Jamani tunalia, twasononika sana. Wapendwa watuacha. Watoto mayatima. Wajane wafaruku. Sote twaomboleza. Bwana Yesu uje utuokoe. Bwana Yesu uje utuokoe. Bwana Yesu uje utuokoe.
kuya sawatero kuya eye kubwatia suguta SDA Church Choir nainwe entonces Weto ase enseye igore owenye bono amatukaito nigara make eseriento rikomenya yonya tasereri wena banito tito kwa emyoyo wango Yesu nairane amakweli asiriwe omunyima weto ase enseye igore obenye bono amatukaito nigara make eseriento rikomenya yonya tasereri wena banito tito kwa emyoyo wango Yesu nairane amakweli asiriwe wango tata kuiranare atura kuchoweto wale marare tasichimbera aseri tukeyo tomerane na wachoweto wale marare tekare na toire seitoi goro ase amakweli atawe unuyangake aseri tukeyo amakweli na boliwe na yokuwa kwao kore wango tata kuiranare atura kuchoweto wale marare tasichimbera aseri tomerane na wachoweto wale marare tekare na toire seitoi goro ase amakweli aseri tukeyo amakweli na boliwe na yokuwa kwao kore Tiga kubera vera no wenge mundo bori pamanenti metigare omonene oramaya ekavera tomani tiru tukorarare ebuimugu tiga kubera vera Chimbera aseri tukeyo tomerane na wachoweto wale marare tekare na toire seitoi goro ase amakweli atawe unuyangake aseri tukeyo amakweli na boliwe na yokuwa kwao kore wango tata kuiranare atura wachoweto wale marare tasichimbera aseri tukeyo tomerane na wachoweto wale marare tekare na toire seitoi goro ase amakweli atawe unuyangake aseri tukeyo amakweli na boliwe na yokuwa kwao kore wango tata kuiranare atura wachoweto wale marare tasichimbera aseri tukeyo tomerane na wachoweto wale marare tekare na toire seitoi goro ase amakweli atawe unuyangake aseri tukeyo amakweli na boliwe na yokuwa kwao kore wango tata
atakwira nare atura bacho bale barale tasechibera aseri tukeyo to merame na bacho bale barale tekare na toire se toi moro ase amakweli atale udangake aseri tukeyo amakweli na boliwe na yoko na makwao kore. Ekeruwa Youth Choir na walete hiyo. Kusema aishi kwa nguvu zake mwenyewe. Mungu mkuu ametenda, tusijigambe atufahamu. Letu ni kumsifu Bwana, ni mweza. Ni nani awezaye kusema aishi kwa nguvu zake mwenyewe? Mungu mkuu ametenda, tusijigambe atufahamu.
aishi kwa nguvu zake mwenyewe. Mungu mkuu ametenda, tusijigambe atufahamu. Letu ni kumsifu Bwana, ni mweza. Ni nani awezaye kusema aishi kwa nguvu zake mwenyewe? Mungu mkuu ametenda, tusijigambe atufahamu. Letu ni kumsifu Bwana, ni mweza. Ni nani awezaye kusema aishi kwa nguvu zake mwenyewe? Mungu mkuu ametenda, tusijigambe atufahamu. Letu ni kumsifu Bwana, ni mweza. Kama uoka tuwala ataliabere biyamano biyamana asibali mugendrete gocha abantu baminto bekenyoraiga bageni babasa gotenena nainu moikaransete babera arorekane bobe tigatokora bunarito kora botambe asing'encho y'omuyegorero taete kubatangasira buna tuikaransitaiga chinyomba cy'abakenu karota wasoka nsaiga igege itankera igege kya magogo kogo soai maiga chinyomba nchirororo abangi na bonsi pine amate ya ino no mogo so abuga asi enyombe yo igere aso bachenu karota benda to mukutana abagaka togo soka buna imeteyere menene maigari ekegutweke kanene tendieri ere maigari enchiranero wasoke go chirogoro iga chinyomba nchirogoro nsaiga asenge joka bagwaita iga mbiyamano akarotura akora igo ntogo tuomana dio bara church choir wanyore morororo etagetane yamo kuba kona gocha bageni bons bechingenje chonsi abairi n'abasani mwariganiria asoko baiga aso mukutano yoiga Safari ilikuwa nzito kuliko vile tulitarajia. Wana Israeli walipotoka nchi ile Misri, njiani walikuwa mabonde, milima yote wakavumilia. Je, wewe utaweza kuvumilia maisha magumu kwako? Ama wasema sitaweza, afadhali nikae mbali na Bwana. Wana Israeli walipotoka nchi ile Misri, njiani palikuwa mabonde, milima yote wakavumilia. Je, wewe utaweza vumilia maisha magumu kwako? Ama wasema sitaweza, afadhali nikae mbali na Bwana. Safari ya wana Israeli, safari ilianza Misri. Safari ilikuwa nzito kuliko vile tulitarajia. Safari ilikuwa nzito kuliko vile tulitarajia. Zamani mizigo walibeba
Tazamani watoto walibeba kando kando ni mifugo yao, ikawa safari ngumu sana. Nyuma ni Farao yuaja, mbele ni bahari kubwa sana. Kilio kikawa kwa Musa, 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 mbona watutesa? Tazamani mizigo walibeba, tazamani watoto walibeba kando kando ni mifugo yao, ikawa safari ngumu sana. Nyuma ni Farao yuaja, mbele ni bahari kubwa sana. Kilio kikawa kwa Musa, 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 mbona watutesa? Safari ya wana Israeli, safari ilianza Misri. Ni safari ilikuwa nzito kuliko vile tulitarajia. Ni safari ilikuwa nzito kuliko vile tulitarajia. Safari ya wana Israeli ni safari yetu sisi sote. Mara ngapi twanung'unika tukiwa tungali safarini. Tazama tulianza safari tukiwa tu kundi kubwa. Tunavyoendelea ndugu, twazidi kupunguka sana. Safari ya wana Israeli ni safari yetu sisi sote. Mara ngapi twanung'unika tukiwa tungali safarini. Tazama tulianza safari tukiwa tu kundi kubwa. Tunavyoendelea ndugu, twazidi kupunguka sana. Safari ilianza Misri. Ni safari ilikuwa nzito kuliko vile tulitarajia. Ni safari ilikuwa nzito kuliko vile tulitarajia. Safari ya wana Israeli, safari ilianza Misri. Ni safari ilikuwa nzito kuliko vile tulitarajia. Ni safari ilikuwa nzito kuliko vile tulitarajia. Safari ya wana Israeli, safari ilianza Misri. Ni safari ilikuwa nzito kuliko vile tulitarajia. Ni safari ilikuwa nzito kuliko vile tulitarajia. Biyamano asawatero kuya. Inko manyanga nechi kwa chikuoga, especially na ile jiricha ikira batera. Nabo ngakiende tora abegube asoko basere. Inu ntoko bategarara kontu modo tegarara. Igo notiga bari bamanyeto mugaka Daudi omotoereru ikonde. Igo nabo expected inga somo kutano oye abantu nabo bakoba igo. Asiga kiechiga taete kuharigania chikorera chio mugaka chons nyora chiraiga taete bache busiaiga igera babuatue video gabuya igera abana bo mugaka
ekero batimogete baje kana kurigereria ng'aba n'abairia banene b'omogaka bare ng'asoma omoyegoye igo nabo tutaite kubarigania mwensi asemore monagocha namba 177 kemechando erago etanane chera sobosio bwao nomo sunte kosese mirie naye kora uamatemwa rorokora bubokobara oborabu waserio boba rora yeso mosuntutame Chande tobo imawao asense Rorobora bubokubara oborabu waserio boba rora yeso mosuntutame omwene yeso angara sore biamono ndengi abo bakire musiaiga moroche nechikorera cy'omugaka gabe toka buya igo ligare bicheria nebe ere yengenjo buya sana pero mwati kiro kara igo abamule bosi amwana karo mwanya indi Taete kanyora oyo gotosabera ase omokutano oyo ekiagera ina abanto b'eng'encho naende ogocha kwaina iga nigo okora okweng'encho namasaba ino iga ara abaye eng'encho ase omokutano oyo iga naende ase efamiri eye bono ntango riobusa abana ba Nyasaye abakena abanene onye tugwa togosemeria tata tagututiga amakweri umwana okorokunya baro Florence noyone enkoro kupatseba muramyencha noyo mitako atanya saa ole igoro mano tuatira somo sibwa obuna abana bawo na yentato itole biyamana asengencho yeke wakyubugima biyamana asengencho kwaturusiri obare bware ngubo tambi ngubo tuko watu ikirichinse chiganya saa itomo basobono warolire kerenga gyatoreta igana asengencho yogo timoka gukorara kukorera yano nyambo omatongi abarune chinsi nyonyo chense na ababekire ko bari bo eri mu bucha igora gwasole nitukubo cyase rinde umugako nyambo tigira abachikoro na abachikororia na abana baye tata bao bosemeria kwao mambia omotongi Nyasaye abari batigaire magega tibarera muna abantu abariri torere muna abantu babwato bungaini bwo semeria nitukeri mone mambia yemo no totule naende ntotenene amona abami ntobati mukire kubasobo ikogense kubwa manota to itole igoro abana bawo chisinyonya chiense batirega iga omonene naende kero bakoira na kurwa senkenye obatichere bitongo na maoromomo ekero bara ikichinga cyabo baba enyetalia oni bakwe naende limokeri bigoro liya ubwo banene tigoye kwe siba na sukrani bitukeli banya sae nyangiyo kolera yane ayana ko wori bya make ayaba minto bako wori bya semioyo imenche na kwanira seliogi abeli bo eli mogote igora gwasore
Asuba jani wa Kristo yoro motorito. Amen. Karate umwaka. Oyo namute byasa bosali. Kono na ibensa goteba ngana inugenda na biragobe. Yani sakumanya ngano goteba nga injenya lebe omwana orega gose oyo kabwate inyarebe. Kowo etanigo igo machiko tabetu bobe. Urieta nsunda muchama kurugo basi. Umwana orega analisi uru umuibone. Pole. Encha samarieta ngolo Kristina kerugo. Umwana olenkiye na Alisi mjenomoke oyo mjenara manene n'umwana Samuel umwana Alisi. Samarieta ncenteresa kumuntu nkuru kwa suna. Kurusingi Alisi n'umwana one mjenandi ya. Abakwali nyamura sama bebo irire bujamo. Nje umwana uri agana Alisi oyo sirane kolera yorarire bujamo. Wairi ngoma mura sama be. Oyo mwana oyo ngore agana Alisi no yone. Wairi bujamens. Umwana tubuhate seitari okuruka est. Era tubuhate kuruwa bujamo. Nakimoga tebya bagani abaiga bairi abanene bo mugako nyama. Bange saruti yoko baganiria mayana ndi kwa tebimbi amana asogocha. Asante sana biamono asogocha. Yole dinare ko manyange kwa ya mwegi neranga abonare ko yali bageri gali chitaika isato ekero to genderete. Yamaegi Bogi mobuyo wenge Una ritoriko wa Bune vigare biomo obe ange Matu konko erare Ababe matu butwe Matu konko erare obe ange Obe ange Yesu akorangeria obe ange Okorora muri tayari.
Haleluya. Ya mono. Chinga kie chiga sama skania manene taite kurangeria abako bomugaka abako bomugaka abakoyo ayo nyam Korirandiri kobugi wasomo erio nato rồi cho nó mới cái tao vì mà nó xa na số vậy tao
nyambu nere ukora wagaka baliaba ekeru aso umukuru na umukuru asete orija kabiri asawa kabiri ekeru aringa bangi kerage dino na no tadi ngana ekeru ko ya chaka ni go te ba sa no mori sho na di ko de mi ono na ni anga ni ge na ki tenka go yu ta ambe go du wa de ga de ipi ya lenta na de bu do bu ni go tu me do ta ya ko ta go na ra ti ko tiga mori ge de ya asesa do asigo tres ko ra ko da to ya tu sabe manena ayora ba to ba ye ayora ba na ba ye abakana ba ne andi na sai wa ko ye wa ko ro de ro ko ye na yes ke ro ko ye do ba ye ra so ro tu wa baraba chukuru baro baraba kawa ngwa baro bari ni to kwegena ngaya na baro wo atie kwegena wo sabiyara wale ende wons ito ko baina sai ito baina na ya ba cha cha le te ke ru ni sai ke ru ya ran dire ti te ta ti ya sa na le asigo bueno seguimos angere kanu oye andi muyamana to se bu ase o ko mori baga so de ti ke ya ko korenta ibi show yo to baga na to go se se ni wa ke ko amore ti bu ka ta o go se ni go go de ko ba ya bien bueno tiga to ga na no to no uronge ande to ni uronge ise mo ka ya ko wa go ya ri ba ri so ya ni wa ko ri ko ya se di to ya yesu kana mo se ni wa do aya ande se ni wa ka ma ko re ya aso ye wa yesu yo ro to moko baganiria maya abakao baiga bomugaka onyamu Daudi bali gabako baganiria maya aide baba sabere mwanya baigwete bubechi malaria meberekere mebe nasaba konye diamono Tangu kutarajia mara ya burari mko yana tumswati moyo wote wale tangu la sianguko na wote kama tia wana banyesaba kina wanene ngwanja mukole iga nyamuna so wocha se nyangi ya mukoyone onyamu yo moherio nteni wongoro kwa onditi urmusando nyaboke muswati ominto biamono mosese ni wemwesi biamono abakobo mugaka soko bagaiga se nyangie tisemo cy'umugaka Chisemo cy'umugaka semo cy'umugaka nchiyo semo no yomo
Tigamu boli yako rogo sawa. Tusabe tata Nyasaye umwana n'umuyiko mwachanu twapira nerimiyamana. Miyamana asingi jotu anjiti abatore moyo twabeire n'ubugima asingi njoyo buya bwawo. Mora baminta bange muna semo uyu bararire tata munene kurinda intumoyo turi gatwere ngere lingaingia kwa era turi moyo asingi njoyo buya bwawo. Asaye tokonye asili tukulia lero twakire gusudia ngase munko nganyare kurwa so bikubwense mugana bwense orelira asale asili tukulia lero. Asaye tokonye ainduto gendera kuyarigania ikiagera ekero turi moyo tuyariganie na itwenga kieme kana turara soko bakukwa. Asaye mukutano yo sangirikanira asili tukulia lera iga uta kusuduya ngase munkora enko nigwale oneno bana barobuo ande karo bakoira na baira namo naye tuwasabire asili tare so motorie ito amen. Yamano endesemo enduete korubirunga aria esema asemo muswati omwabo yo ichai gokorumura igara asemo muruminto biyamano ekero omoko ekwaye kuyarigania ekwaya omoko Tunahangaika sana kwa kufanya kazi zetu, asubuhi mapema tunachelewa kulala. Tunafanya kazi kwa bidii tukitoka jasho ili tutimize mahitaji ya maisha haya. Tunahangaika sana kwa kufanya kazi zetu, asubuhi mapema tunachelewa kulala. Tunafanya kazi kwa bidii tukitoka jasho ili tutimize mahitaji ya maisha haya. Tumtafute Bwana Mungu wetu, maana leo anapatikana. Tutafute ufalme wa Mungu na mengine yote tutazidishiwa. Tumtafute
Bwana Mungu wetu anapatikana, tutafute ufalme wa Mungu na mengine yote wajua mvua kingenunuliwa kupima mizani kama sukari mahindi, nani angeweza kununua maishani yote? Asanteni Mungu kwa kutujali kiasi hiki. Kama wajua mvua kingenunuliwa kupima mizani kama sukari mahindi, nani angeweza kununua maishani yote? Asanteni Mungu kwa kutujali kiasi hiki. Tumtafute Bwana Mungu wetu, maadamu leo anapatikana. Tutafute ufalme wa Mungu na mengine yote tutazidishiwa. Tumtafute Bwana Mungu wetu, maadamu leo anapatikana. Tutafute ufalme wa Mungu na mengine yote tutazidishiwa. Ukiwa na mali ni sawa, lakini ukumbuke aliye na Yesu. Moyoni yeye ndiye tajiri. Ulindeni moyo wako kuliko vile vyote uvilindavyo vitabaki duniani. Ukiwa na mali ni sawa, lakini ukumbuke aliye na Yesu. Moyoni yeye ndiye tajiri. Ulindeni moyo wako kuliko vile vyote uvilindavyo vitabaki duniani. Tumtafute Bwana Mungu wetu, maadamu leo anapatikana. Tutafute ufalme wa Mungu na mengine yote tutazidishiwa. Tumtafute Bwana Mungu wetu, maadamu leo anapatikana. Tutafute ufalme wa Mungu na mengine yote tutazidishiwa. Na kimoko batebya tukagete turangeria abaigwa b'omugaka. Abaigwa b'omugaka karo barura ororo ndangerie chikase cy'omugaka. Tusilale kazi yake Bwana tuifanye.
Bwana nikaratira nima ya chingaki kuligara mosa gusane nima yete mwana karora na matuka mange abana abayubo mugaka na inda abayubo mugaka kero bare bo nginarume bakweego buya na inda korwaririkare bayigumbare wako gose bayiruge chara bona asinge njobara baya na inde bakorira mangana maya asumuyega bo mugaka na watoto yetu kubaganiria maya nechi familia chiabo na inde to batebye ngako bakogenda bagenda iso irabu na inde ko bagotacha ubonyansi bwakoraki bwagororoka bono gati yabo mbabwato yo ko bwakirisa asogo saba ligere akorogo saba kwani apa ye timwe awos ka woja bosia ligere akorogo saba na inde gokoli aligere liabu ligere baja kororana mangana ya mbiyari igwa ababara igana bwa karati ke bindai mau kara igwa mokani oya igati ke bindai bi tiga turu eri bala akoro gosaba igana naritora agenda tukonya chinga kichinde karibu kuna kelele watu hata biwa mame nigale ngomu omwororo bunali ikondi ona nende ngitwogera igaki musangerere kano tuweke mafikira kwa maombi tunaomba kone elimu ino Molisi Nyarandi karati kaji programu hicho kara suspend hicho programu hicho kara suspend programu hicho njiri watakonya wana aya tusaba tubike birangalia sobusaba tato ito omwana no mutomo chen tuachira sora senseye ekyagano tata na into turabana bawo mbiya mono tata singe chobole ndi ubuya bwatoire twenyori eto bwato moya seri tukelire tolire ligani twensipi asama gimaito mbiya mono singe chobwato usiri chingongo nyechense tuachira goshudia okorara gwa tata mwa mame na okogenda asara atumukire mpaka kerorera ni uburuti bwawo tato muya na wonko yali bageri kwene lingambia mono asenge ntogwato eto mu mamoyo ntuna abayubaye tumeishi na yeye kwa muda na ende nigo atwanje tubuna abayigwa ekyagera nigale gotarera abasubati bamwabo asenjera yogo kumya tare gotigama tukayete mange atarara abasubati bamwabo na kikyagera ine ntubuna abayubaye tore nomo goko gotene na akoma okwa eri okorokia kwa moire myake menge miya kwa moire abana abaya bamurendete ekyagera obeira okomenyere bwika ase myake menge ase ngecha abana baye babwato bwanje ngo kumya nera bwato bwanje ngo kumwiche abana baye ameishi myaka yote bona igo monene nigo tusabira umusangirire kanoye obu muororo kamuranje wala ambao tumesikia haya maombi toba bororo toba batoeleru up to the end na ende tata ekero musangire kanoyo waere toko enda chinga chitu kero yomo abarware abarwange abachana magoro abachane byuma tufike salama na ende toba enda ko watokia ikiagero biyonsi abaigwa abaya bale batwa tusisi chinga chitu na ende tonyorenga nonye mame orarire our cousins are there chiango chitu nchiro tobe tuko tarire nkeyo kali mpaka ekana nturaje kuduso kugenza twasabiraya tosemere tinga nakoreka mwezira so yabwao omwana Yesu Kristo oyora muri to ntango koboko koliwa wateba mbia mana asaba igwa asobo cha somo kutano
oyo iga koenia nginarume moko baganeria maya asante sana nambia mono asons narangeria chikasen chomugaka Daudi ekero chikasen chiakorire tete korora baswati bamwabo mugaka Titori na obo menyoto rio moche orache sayoninkayo oko mekai miaka Biamono oyo ne kaseni ya omugaka Daudi na inde taribu ya mobere no morwaire toko moa ibageliga uko sabatu se family Biamono ase baligani omuyega webo nyambu muntu nyambu story nkeigo mama mwabanero modinene mama nero mokoti ono na yunga rwalete renje ndwalete unana jete iga kuru Kenyatta una yeta iga umwana nero honte mambi ngai nyambu ndera koenu ubodi nyambu minto ni gunta muri gerere tiga chile na morori na rurari bana bonyambu bandu baminto ero mugaka bwengenje tenya za museni azagenda agende nemeremo biamono oyo na mwanjire kiagera nainde bunate birarure nyomba karware taja kwanekia nare goja komogosera abandi nainde nkurangeri mose mari ninkore boigo tindi ko karaboigo oyinu mugaka mati nikerao ndiriba swati bamwabo omugaka banyolire noyo mobwekora iga ane torenga inenere tirinaiga ekera abeire ere bwetu nayo omugaka oria agenda okorokwa orinere torenga ine nchugocha omugaka ratemo inchuare nari torabe toisane ekiagera abande barachire ikomi emerongo ebere bono ntuto tiga babere bokaiga ntoko bagobe orojima torengaine bono bantu abaiga nabaraiga nabamwabo omugaka ebichanera abagwaka gereria ari bano ebichanera omugwako igara na inwe kanana no mwana ngaso moyo abo mwana omini bas bare ngabako baganeria abaigamba ya abana bamwabo omugaka tango ko bakondore guko baganeria maya bari barayo koramba baganeria maya lenta imangana lakini abange ko banjire mangana imbiyari toisalansi taite korangeria omugaka okorokwa Isaac Kanunda igere achega igato gatero komokuya mugaka oyo iga nere bare gokora emirimo n'omugaka Daudi ari musando
chira igatigarwo kwa area sogoter bas mwaka isa kabunara iga abande bahota bagocha family agotere ryogote na into otorangiri goche kwae namba 177 kemechando bas okuna kutogote Chando irago echana ne chera sobosyo wa onomo sunte korabu bose seniwe na yeso koraboro reno kuamate man rorobora
Haleluya. Toko mwako robo saba. Tobe yange asungo saba. Igombo atari kuba. Aikigera ntale ngotare njogweka. Ogo chaga omuga koyo. Nigo mumanyete kuwa na nyora tu numuke. Yoba school igaga chimusando na se story ya 1930. Nchi ngakari kuyo 1933. Igo ngwatera oso mikwaye mugwakana kulutala kwaye okurandi kwaye kwambekire omukya kwagarire naye ikire asendega engenju yaye igegende Nyasaye n'ibitali n'ukwana n'ibya Nyasaye tangu kwana bintu by'ekibikombo emyaka yonse pena bere kumira nere omuntu akabere kanisa nere musando ekare kanisa yari musando twankwana nyantu twins tomena gocha musando kanisa tangani gocha uikeke rwanga yete gocha ga ekiru egisa jicheke ukende kumtuka nalenge acha kora kwa kanisa ro una nje toro ndo ruaye una nje to ukwana kwaye una nje ta mafundishaye era no muga kondo ro connection seme iyo balenga bagisanga banyu meto ko seito seme ganyu meto muswati ngo kunyaboke wondimu noya kanyomo muswati ngo kunyaboke oeli eyo abantu bose nimba manyete na bere ko oyomo aseba ngakiyons utwa China ba bonse ekana iwe mo sirire abana galiti jichega kwa sababu oyo mwabo mondo koro yenera wonkorere menu na orang weekend teme unanko nyara moko tocho ko na ikirega bono agara tukoro usama omanana Nyasaye ay tato itoyo watu rendre engakiyons ugato ikire ngakiye wabero murayo ito ando murende ito aso mu ito wens moiko mochano torai asimiaka yons ngakito ikire gasoko koro ngo wachwai na sabire ogache moiko ya saya na sabire e amate yomuchio yons oyerende ay yesu oita no muchio yo ngere kore karo mutubu munisi musangere kana yorero na sabire ogendero omuya oyore biya elitalia olitoiwe na batokwa twachaga ya tokogenda ogenda munentu tuziko munenga kindi yons twasabiro okurana okuyera kwa yoko oto mugwekano twese tobantu bakuwenerete elitoike ngakiro toira ibikomu asobuye bwao nomwanchani bw'omwana Yesu Kristo omukoyo ito amen. Biamono baringa bakuganira omugako yamaya Koto torino batara rubo buya ande tukuba inyuri ari estu ateba asoko bagwaita igo mukutano yoiga abangina karomota gete basoka igesieri gekamo inaiga oso abwase eite ke gataro asirine anechibao inyumba nero abwera tokonye asoko bagwaito abagaka ase biro bye binene ati abwenjira nere rororo otira munango chirogoroiga noko yanda tulio kaiga yanda gokumira asorabe asinge jomo kutano yoiga ono nganjire ndangerie
omonto korokwa Esther Sarange ache gochaga iga n'abantu bae Esther omwana bw'omugaka sare taite kumurangiri gocha Wachunga kondeni walizipata habari za Yesu. Monte aviona oresta tayo. Yesu kazaliwa Bethlehem, ukalazwa horini, hori la ng'ombe. Wachunga kondeni walizipata habari za Yesu. Amezaliwa, ni furaha kuu kumpata Mwokozi Yesu. Malaika nao waimba mbinguni, haleluya Bwana. Bas igwa oyonesta omwanchwaye abana babo nkocha bali nsabu bale kubatambulisa tore karo bagocha bagete korora baria batase eng'encho yaba babiri kumpata Mwokozi Yesu. Malaika nao waimba mbinguni, haleluya Bwana. Yesu kazaliwa. Tutamukeli wango ari bagari okwana nya ni bagari okwana ni bagari niyo ngati kolangelia yeye roa bakani ni binzani bakani bas bale kawako kanelia baigama ya asing'encho njogo sira Esther ase sabari gayo maelio ya tatumao tanga soko bako yamano asogocha toisaransa gocha soyo korokwa abantu banyang'ara ngaibai abantu banyang'ara ndaro abantu banyang'ara abantu bachen Marieta yako wekana nega kone Marieta yako wekana namabe abantu bachen igota hiyo Bora bande ni kona wanyinabe na toa bagani ni yae abantu ba Josephine ngayaye Josephine njugocha Bas oyon Josephine na inu koramu na bali bande bakora bali bakora maiga ya Josephine Upendo wake si wa kifani, asifiwe Bwana atawale. Yesu afumedhani jina lake, alichosafiri msalabani, nikapata wokovu. Hamna wa kulinganisha na wewe Bwana, kwa kweli
mutabinga mwakorire DJ abaigana abacha osira Josephine asinge njoye safari yega ya tatu mwawe bali kabako sama bako basi na inu baigana ninga mwanjire asante sana tuisaransi huyo kubwatia Samuel Manoa Oyo Samuel bas kalau rusuwe bicheria bali bacha senge ncho yaba kabema ya yabo chikora jinaro chinyingi ngai jagen jakora matang Moko maya yabo baba bemosio una baenge bas musangerekano parenga bakuganeria ababons nakubaina nilimbia ngona sobocha nakotenda nyuma ya Samuel nabatenendirega tangasa maboko bas mo nabamura iga mo wantra na mangana imu atabiwe asante sana tuikaransi next Zabron Nyabaro Sabron DJ ini familia ya Sabron una bale gogia tangondore bali abacha gotina maiga ya barabo bali beijing enjo chons na wasani chwango maiga yaba DJ ababane ntota ebirito kwane aya kabeka maisoka beka maisoka umuntu waronye tige abali bakwana nebirogo ngora abandi moite kururogora ari maiga DJ biamono walimu atira ira sumu sangerekano barenga bagwakira abantu biamono nakubaganiria maya bas na inuko ke amaganai bana tuikaransi waka makoli biamono Sedekia Oboge kababango muranje
Huko nyara kuminyoka. Basi ni familia ya Sedekaya. Tangu bagia bata singe njia barabo. Chubwango tachabwango. Osembasi ekerere. Bas, maya waigo. Bas. Musangeretano na kituare wote byaba. Asoko bako. Bas, na inu hapo kaira mangana ya bata vile. Asante sana, tuikaranse. Roda ke muntu. Abandi ko sawa bari kabua mangwani ko chali. Roda ni amate ya enchuang. You surely have a refuge all night, all day. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and why don't you trust in him? He's faithful and true. He promised to take us home on his soon return. Hold on and never look back. Believe in his word. Keep Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your DJ musangere tanu mogima na kimawate vya roda na wasani bae na bairi bae tanga soka bako. Bas, inungu mwapo kaira manganai. Asante sana. Tuisaranse. Mary. Your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. When you get into trouble, lift up your head and look up to the mountains where your help comes from. You surely have a refuge all night, all day. Keep on your faith and live with hope. Jesus. DJ, piamono, ene familia ya Mary. Baribons. Bacha kwa niapa ya Mary ni amate tenene bosia iga na inu inchuka bemaiga yabo. Singi chebicha. Chubwango. Piamono
ongina nchukua ngotoshie keruisko makwani karatiga kosarioro mongina barenga bakoganeria meri ni amate yae n'abasani abaiga bakire amaya akero bagendete neringane tangasa amaboko inu mwanjira manganai asante sana tuikaransi amate ya Nyamosi Us home, only soon return. Hold on and never look back. Believe in His word. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there. Amate ya Nyamosi nere Paria Bons baca kwa niapa ya amate gaiga maiga ya barabo obe maiga yabo ini mwe banga byando jina batambe more kusaba amora bange ebicha tumaito sineba walto ya Tiana go itu chos kerona chiere musangare kanu magima barenga bako banerie familia ya Nyamosi na bairi aba mangana maya pangasa maboko bas abaiga inumu aiwa mangana moya anjanete asante sana tuikaranse mbia mana sogocha familia ya Nyatina familia ya Nyatina Wake up in the morning, I get on my knees. I did learn from the Master, He taught me to pray. I read on from the scriptures, the patience of Job. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the bas biamono bariba chase familia ya Nyatina almoes mwaja kwa niapa ya baiga baraiga narora bantu banyamache asingecho ya roli narora bantu bakurunyari bari bakogwakiriswa no mali mchoni keundugi maigaro na kana kare ono atese ngecho litaye tenga kite ora ngaka bibo tabe maya yabo
mwakorire buya musangerekano parenga bakobaganiria ifamily iga ya Nyakina amangana maya n'abayiri aba bakira iga buya kubasege tutangasa amaboko ya mono amangana imo ayanjire. Asante sana, tuikaranza. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you're feeling alone. He will be there when you just Bas, diamono, DJ, Incheranka ekwaya. Cheranka ekwaya nga imole. Onyore mbayo nda ikorangirie kwaya ngao.
naki mabatebie kwa basi. Check. Saitani moyale. Basi. Mwaka masali nenda kuru mkutano. Wakwani ale na maiga. Kwani. Basabelo baganeria maya. Ingenderete kubasabirania Nyasaye abaseseni mwesipi pole sana sema
mochenu tata nyasaumia otiri tukeri ya rero ya renge nyangi ya mame ojo wele wano kugatwa emeyembera sokuganyira tata gocha kwa kabira ane tugato kwigena tata ngana chakobo yomo base bali gocha kuboki kwa se jimbera bakurutote ogenda senkeri gwatoroseri kero yomo itaga togo semeli gochio abali moyo na babere bakurara ono tatu ligara kala ya beire gore togoremu asijikasi ni cyane cyonsi pi abo gona sabana bali abacukuru baye wonsi pi tateli ndo murembo boko basinkeria omonene bwemigano kuigwana na nubu amatubiya nabo igo tatu liguru ogenderere gukini kerike moika kero yoma abana bagukino bagosemeri na gukwegena tatu miyana barabwo bamanyanga nayo rumo buya sama gimabo tatu liguru ndiyamona naitwa abaiga bono tukunya kuyeria mariga igango togendere kuyeria mariga y'obwanchani tata nogoremu twegenete ng'a kuyaito tatu miya igarara sama gokao ndiyamono naende mbiyamono onsi abakira abana baminto abana ba mama erena kelusi akiba strogo nowo kukwangi na rume uyole mame mbiyamono naende mbiyamono yasaba seseni umwana omuntu Samuel yabu umwana omuntu burabu bakorera asianana n'abandi bonsi byababwaterana asikenyore ekigabu ndiyamono n'abana nyene Samuel oye n'abandi bonsi umwana omuntu kasi n'okuge tatole nkole tinkwatara nkole ekera nino nyitingesi bimwabwatira ndiyamono naende ndiyamono nakira igotiya Biamana. Kore nyangi bakogenda abagotumye byoma byose na mwanya abantu oba nayo le chintera basi bale oba ikikero yomo buya n'abari bagutigara asinka batigare no mulembe twasabire twegende tata gwato igure weteraseri etari yawe neri umwana wa Yesu Kristo mutori oito amen. Biamana. Biamana sahabat ter bubiya chiga kia chiga tayo te koruri baga go chase Mauricia chocho moke pero na moretire igere atoira ensemo ekubwatia tentomai kogenderera gatogenderera sahabat ter biamana. Biamano, our chairman, Mauricia Elias, asing in Chogo, asing in Chogo program, we cross a mammy bagajis chiga. Nature say, Omugasoko, Quanamasi Biamode. Yamara sing in Chogo, Chacoina Mwensi, Macha sing in Cho. Yokombores, say David. Almost watching some hour, a family, Abagani, Nabons, Arma reaching some witches. And the tape.
amanga nyakabaka kwano asinga inchuyo mugaka oyo nyakabaka gotunyora niti bana kwane buna on behalf ye kanisa yekerbo asarenga member asa marisina mwiwa church amoke yamuwa barisa se kanisa yekerbo ntini gotora bakemono mona tan Sorry for that interference, it's a huge machine. We don't have much that you can say about Muse, Ikagara, into Abange, Toko, what has been reported to us. Abange Baro, everybody, Romaka, Isakochi Shaiga. Ayara Manga, Kwani, Nonya, Baribacha, Goetan, the religious leaders. Iwaga Teva, Ubiabu Mugaka 2, Nandebuna Repo Bakago Teva, Tuga, Th. Baratero. Chayatanya Goto Quegeliwa. Kuna toigwa omugaka ni gabatise to aso mwaka 1930 to siya se chingakicho. Kuno Mauricia Isakateva, he was one of the pioneers. Ase kanisa yekiriwo bali banyurusti musando go chichaiga. Igona intwe abalisa bana bakagwatira abo abande mbaroro ase gati yaito. Na bali netu to gwatiri go chimagega ase SMU. Iga so wingi kaninga aso Kristo bae bo wege no una menyere wikire myaka ya yiga none kiraringe nkali kirago tukwanera nigo ryo komenya korena no gwancha kwa Nyasaye. He was a man of good morals, as you have said and as you have read as ichikurogira mwichiga tubwate na sensemo ya oborai ase kanisa ketwa chikurogira mwicho he read for more than 30 years as an elder. Kwenye sae towekire family gai ya yonsi ase wale batigaire asamuka Nyasaye. That is all that we can say. Ase njo chingaki nigonaga ningaliganie abalisi abe kanisa ya Ekerbo nawe go bali bare akurwa ase district engima muchichego chicha aiga mutwe ende to akwebicha yo kaiga tentora makimero wendike nyakuba kekubwati abalisi bonsi ipi ase district eiga yaito na mulisi ondoro kuro ase chikanisa chiri cyose na toy karasta oro elders muchichego cha Yamana sincho ya balisa sincho gochicha anda sense meye kubwate ni wanagani ngaliganie our district secretary Orioki ilina nyaka bakago tora sincho ye program ndi kunyaka bage kubwate
Yamono ko bakwani mwenzi mbemole watora mabeto kwana ni bali mwacha ko ruko ile ase muga ko nyambu mwise ko le chinsi micheiro ne chinsa cha chire jira katika tanga isano under 10 minutes na marandi taragenda tumeta barai baitumbara kono rumole baga lakini marandia mama sabase fa abare muy munara racha asenge cho para mi family Yamono sana ahora nyore nga asenge njo tutarabeka marandia na kitoko nyore keranye kigie chimike mwale wancha twali gani mokwani atore tarelingana male ngamo wancha na mangana yo kwa niaba ya district yetu ya Kyomobo da takore ta pole chikanisa chetu chonsi sana ibere toreje pole nje mu resident soriko nyangiti camp center Kyomobo camp center babere ba participate ba wone turbo abarisi bonso babere ba go ikaso mo chiole na koru pole yabo bali mutanya wali baga lakini kimo ikeranire ujumbe eno ya ikire chinse chibono that God recognize our leaders bara mo chief ituwe location yamono sana denge morandi korwali baga morandi itoko worldwide Chafet and Simon yamono sana so kana barandi bande bara chi denomination mbalimbali tumekubali mmekuja kutoa rambirambi kwa familia mwanane tigaba sasa Ganangalia wa district pastor David Onchari ala tomokwani yamono sana Walibala matanga a David Onyambu Okali nkolera ngogonya kura. Bwana Yesu asifiwe. Egenda lyeto lya Yesu. Aba pastor bonzi pibara inchu. Mutakuwa nirumo sangereka kwa niaba ya bantu bonzi. Ngandora aba pastor bara ama kuwa ni pastor ukolire ekebungo yokorandi na bichebara. Narondera aba pastor baitorita ya tsibara na barauba ache goche pastor kweke nyoro no ari umbare ngebange ababono ndaisiye bintu mbiyabiri usikerega pastor ta ya diache goche abakuwa neri mibichi yebabwete tokorege tugete tuatagete biyamon pastor chaka kuruaba biyamon pastor chaka lioka ganko heke Jacob pastor Samuel Yoka ndo pastor Leo Siri eliwatu kaseke vya mubera ya Biamono Seriwa Biamono pastor Naiche na kwa niliyomu Sinyasai wanene Yesu abako Elieta no Reverend Jafet Nyachio Chole Mkora ndia nsemo yotamba biamono sana Ababisa babire chambu yamule Yesu babire chambu yamule Mkora ndia kanisa ya Church of God hali town Getale Church of God biamono God Bwana Yesu asifiwe tukwana ni asema koroko bako iga amen Uru I work with PHG Kenya preaching at Bojonjo PHG Assembly Bojonjo Secondary na Omoko aska mama pole na services thank you so much yeah bwana sana Tingo ngana marga mwana basai Benjamin Mugaka injo nditayete Tuya mara pastor asenge jodi tayete sabera niga bana tore to kwenye sauri goro buya mwana sayo akore kanile se iga tu akire mangana abene nayo ukwana kurwaitira sare abantu bakire ga kabuya asenge njomo yemoyo bumugaka oyo urarire nduganyitenga kie kunuko buba tumirane totenei
Pastor incho. Pastor ne aro kubali baga. Pastor nte koleta. Kuruane aro bwa authority yo kurwa mabaga. Nakimwara nonye pastor bworo gonga takwanira. Elina ruri baga. Oyo bekira nse makore ke mwansekyo. Ganjere ntangase ngali baga lino ndiro. Ono pastor ngo e maiki kuruane aro kubagaidi. Pastor akoro kugiri patima chuka. Uwanja na boko moroke guto yase nje program yenu tuye bwate pastor tigamu maiki aye chakire kurwa Nkonyanja muri abamuri karanzite muri uya Bwana Yesu asifiwe. Tiagonja yanje ngare narwa Bwana Yesu asifiwe. Uyo kwita bana no murishi umusombo Nyasaye amatanga yetako gana numorovelio ntakati kutumia obongo wokuruna common sense imanye n'abantu barosire nintaka kurandi unenkoba abantu abagesa mwarandi tukuliri babo hendo barege moyo babo nsongo baba aliruyo musasiroti babo pastor minto beni bara onye mwa onjogete one silimbo nunguja kwa baonjora mbona nyuri ngatinta ketiko genda mangana mange na sama sikani ayo abachukura abamintu esenge jemero beriere buya na abasoro ni muy karanse nimbarete karonda rensere buya ikaransa onye mugo sikomo basta. I beg that you get seated, and if you don't, okay, wana njunga kikera na taberu muy karansa anaba minitigo. I'm very serious. Ndango to sabe mtakatifu tena mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, jina lako lihimidiwe, maana wewe ni Mungu nasi ni wana wako. Baba yetu wa mbinguni, leo ni wakati mwingine mwema bao Baba yetu wa mbinguni umetualika kila mmoja na umetusanya kila mmoja. Tumekuja katika uwanja huu kwa sababu ya kifo cha mzee na kiongozi wa kanisa. Nami kama mtumishi wako ninaomba kwamba wote ambao tumekuja kuomboleza, yaani uje Baba yetu wa mbinguni, uje tembea pamoja nasi katika maziko haya. Hata hivyo, wakati umewadia mwema wa kuweza kusikiliza neno lako. Mie nitakayelinena ni chombo tu. Naomba kwamba uniongoe na univiche kwenye msalaba, ili ninenapo nisinene, bali wewe unene ndani yetu. Tembea pamoja nasi kwa Roho Mtakatifu, manake tumeomba kwa imani na ni katika jina la Yesu aliye Bwana, na hata mwombezi wetu na kila mmoja aseme amina. Wana nyuwa wana wa mwanene naka nanga tinta ketiko randi bubungo mono, lakini nyanchire nkwana mangana abere kona chigete tebi imore komo ukona kukwana ngakura nchi sikakego ngwadi sinwa mu karansi muri buya tebi imore komo ngakura nchi esike yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ninaomba kwamba tujiheshimu, maana haya ni maziko ya aina yake. Iki kutuwekingi yako gire, lakini njaja gira ya sawa sisini. Mcha bandawa neno baba isikai. Ya sawa sisini. Nyanjiri asike unge kinta ketego etia. Yokiri kitabu cha Romans, kitabu cha Warumi, Abarumi 12. Barumi 12. Osome kama kia yake 15. Anaba mintumu kumbati chake ko togo tiga nichikwa nichi nyingi chitaratera nyanjire to bende muno muno nanjire lakini tabe keba teba iga mo rejoice with them who rejoice
abamui karansita abaka kwana ngege sunga rejoice with them who rejoice. Wana wa minto mbwadi ni ndani lumweka mbwadi si kwana ngege sunga rejoice with them who rejoice. Very good. Abamuri mahata kwana ngoma mourn with them who mourn. Hata mwabere moyo biza sawa sisi eke munge Kenya saori gete na endi nyasaye gakurikege bitabu eke yabo tumia mwanya bantu asogo kerika lakini nyasaye mwenye nurigete yabo tebanga ki wapendwa rejoicing with those who rejoice. Abantu bako abantasi bako bakora maboko maboko na barabuwa abantasi bakorera makorera ndo kieke morera nabo abanta gete kwegena mabo daktari yakiro bikire pastor aroni na pastor mabuka bakire bana bana bakomwajicha lakini naikire gotenena inikira igo umanya go sabere family n'abana namuri pastor mintu munyabiri. God bless you. The Bible records that most of the time when people are mourning umuntu n'ibirengere ry'ebiya ekera abantu bakorera igoko beno bareresi gosha okorete imijanda sabakorera igoko bareresya nokorera okuya abantu kubari n'imijando igoko bakonya abantu kubakorera igoko bareresya abantu kubari n'enchara natoko bagara toko baje ndo beke mun uzatira rero abantu bazarikire muntu nabako gotabinga tata wa mabuminto mwana umito magani akikari bukima kariyaye ukugasa kwamanya kububatanaye muntu bwati masikani okobongotera lakini naye twara masikani ku rubande toka gwiraga ruri yukayo iri wakorire umenya gwetu kama boko ngekena kiekeraga utaraji na ogenda mwarabu nako batabaka bwajura majui mwarabu nakomera akomera ukwane gajuju gatajire. Listen to me friends, nyasaye buna tulikirta marikaya na bamiri na mwanya bantu mokonyora bantu bari no kuganya mokorega ndokieke mubakonye mukobakonya ubuna bubu Kristo bono narambuya tutaragenderera rindi abamuri karansiri nyasaye tikabasiseni bonto keteko sorora bonge sanie ikare tabantu mbakwirire onye ngento kira kenene twale gukora mwanya kora gusike munga kamungete yomba soreki kutuke kiyonsike baka muinari tenango kurango muri cy'ubushatwa tugura kwibica tenango mwese mugote na mutale guca migire bandu yaga tokubura tubica yanko ndege songo. I pick all of you, these people who are seated up front here, you stand up, all of you rise up, all of you tenarindi tenakaki tenina ikiwa nugoja busha mugocha mugotinake tugende no mochoko yu tukora matanga bwangu njoro jo karanzitike gutu ngogote bitinina ngu karanziti yangu anige swahili aradena kaba ishime bana ulishole denena yangu naomba kwa heshima wote ambao tumekaa katika panda hili simama mje mbele. Mungu awabariki. Yani tunawapenda lakini Mungu wetu wa mbinguni anawapenda zaidi na familia inahitaji kwamba tuisaidie. So kanga kuruki gutu very good. Ayu mulisi yona mulisi miduru range change ongere pastor mito 800 usia 800 timia mbili ayabeka besa ngori na karanza toto kama tangarindi ke wono ntobero tutika kusali asiki amadala amagaki asiki oyo muntu saligite kurubuya ayatika tu manyanga ubwaje kusaligite yani sababu saligite tukubukani kabisa. God bless you. God bless all of you. God bless you. Kwa abikire ayira no karanza ayinoje kuletomire nitakuita baadaye. Pastor mito olia
oji ka kuru ko oji mo 800 yaman bana ba min tore karansa ko abigir karansa tiga ko na niya mama yaman God bless you tatanya sago sini muaga na ni bata rabu ya sago sini God bless all of you. God bless all of you. Ikaransa dende aba Mungu kuwa na nia ine ikaransa lagi ikaransa eke butu kenko ndi oginko rulira na abasore ayo mugako yo mintoy mwarimu tabi mwako yikaransa uyu imatabi ikaransa uyu ingibana berayo mwaka no muyuri karansa tiga gusaje matanga y'umuntu yasaba sisini. God bless you. Na soro ile bono muina eke gutuke giyonse pieke paka abantu bari muve magega mukana ni mutare guca utwasoma na ni kina tutigero ingi inde to abanyene na abajukura bamba tuita mukango mwezi muko mukarine usini kwa nege songo naomba kwa heshima iginege songo bana imuka mojerinde kwa heshima kipanda hiki simameni nyote mje yani njoo piga hatua mbele njoo nyote tenina mama bakinza ngo arajiri oranga na buri ya ntige sangeri nje ngusangeri mbegere ndoga oyo igwe tato koye abako imukaje usabana ba inukira abantu banje saba ya murate nayo turabwa tubija murakira igo aya gakuru cy'unkurangiriti uruce igomba yobonkorera nibara mu bonjandire garakini gaka akindangiri gakubunja ya pia muka yo tenenayo ndoro yo ikaransi tengo kumna bakaye paka bunuri ganyasa aya bunuri jeniga yani kurangiriti gakito kuimuka ndibana mama mu karanziriti asiki ndora igo mutatete ko tebana mu haka miaka 106 mama tutebituru jibesanga toko ine mwembe imuka moja ijaro manyete ntoka netito konywe mwachire mwezi kurwa ubo ngoja baraye tigatura akira igobono lende kate yoringia kanne tuaja kate kene kiki tena naomba kwa heshima watu wa Mungu mje wamekuja wote mpaka wale ambao wamesimama kule kwa barabara njoo sasa moko tokonya igebese rondu aye tagete ijaro mane murujo akintu kwiri ndutagete besa iga abantu baba iga chiwiki chichonsi montago ochikomo amachere ni chingende asanga ntukombe karoma sini ni mente onorinde asoro irenge nje muri nguja muri njoo hivi mugo cha mubeke iga mwaitekerwa mayo mwera na buche orabo mugo beka abugo mugo etabugo mugo chiwichi itamage gaiga mugakanya sago sini nimuga buno yuko igwera ayingi ugutumira ne myaka mesini ni ubwa tukusika. May God bless you. May God bless all of you. Musaja mbuyamun bana banya sayi mbuyamun bantu bari muacha matanga burungi mutache ko tujanda yasaye tigaba sini. May God bless you. May God bless you. Kwanga ko siko mubasta yabono ngakyora abaye turujingo hitole halo abantu muko igo barageta basoma banya sayi gejara igo babete moyo anju igwere itaiga mwaita maga ye kerogo aende ko anye ko kunyara kurusi anye ko manye gukora rusi to rusi aro gukubika kwa ogwisika ora abantu mbando chika kitindusi nyasawo ko mubere na bora kumaine ugwe to rusi lakini ogokana kwerinda kigima yasaba shin. God bless you. God bless all of you. Amali si gwaja yole baba nyarwa yitumbuye yatikimbuye. God bless you waga banya sai igabono nali mwacha matanga burungi ebintu mbiri bimwa fast things fast ya sabantu bachandikira atu mitumbu yamono. May God bless you. Asante. Asoro ira bana ba mitaba mu karansi taba imukango na inu muje ali mu bwate nkolisi bugeti mukango muje motokonyi mukalindi mukababa mukagaki aba mu karansi taba kali metero muka muje mubaga mu yamuna aso gwenyuka injurende njo usaja njo junu goje mugo kamurate naka tojo umongana nara ukona kugamba boire igare busuneshimira kinya kugamba guka nabasoro iri mutenene mujije motokonyi karate nako muga aye ebije imwa tubwate karate nako
yongo kumi ndaka tukumanya burunga abaja batokonya na abandi bacha babwatiririzi babaisha gutwaka nandi tukwirire gake yasaba sisi muka mwezi rinde mama muka gake moje muka tokonye yasaba sisi ni honestly muka motokonye yasaba sisi ni ayetaka na batanga tole tige kabu nsama ege kabu mekwabe kuwacha katika akinuri na maguru joto konye oyo no mulisi bona Simon ogurugora mulisi ngakina inu mwajija nujo mujono mugarurenge naboto getamusikani monya balisi bona abamwikaranze sa mukirite igamuru chimbu ya muri abamwikaranze te ntangumba buri buya igamuru chimbu ya mabatokore akinya saiga anu wakikiki mokorera kinga anu muruji tujande kiti moko tujande mukangu muje gaki mukangu muje mukangu God bless you yasaba sisini muka muje chigaki muka chunu yasaye buri God bless you ono rende nabamkwamba korengere bunorengere tie karungurangiri bikaranziti hajiri kwa temabaki Kiswahili naomba kwa heshima ninyi wote ambao mmeketi katika sehemu hii njoo mtusaidie kivyo machozi Mungu awabariki yani kuikaranza baka ngwa ndiki Kiswahili muko gakinjo mama muyamono mama muyamono baba muyamono baba muyamono God bless you muyamono mama mukayenjo muka akiburi obuna bwo Kristo wakonyora umuntu ikaranze to kuna gotebanga nonyeta kwane tikende ayeturu jinga balengere tinga mwana kiati katoko ajibesa none chiame jinde to wakan moyete nindo jibuno rengere lakini ko rengere dibinje na gotem muka ayo chichoto konye God bless all of you musisini go ababa atika ire no urangiri mono nyana atemire iga mama muyamono nyana atemire uruji intemetika ina atemire ma ono inuni numo gatokonya nande mugake sa mumyanga ki yani ganto kuri ruko maene paje dinene ay tokonya besene nega na te banganya sa go tengere njuono be kai ga kwa itama ga yekiru ay ga yekiru God bless you ana bichabu God bless you itama ga yekiru ma mu aka mu yamono musaja baba mu yamono musaja mu yamono God bless you bana banya sai itama ga yekiru nande takuru nande tatumundi tamara ore merari kabisa ayeto urusi ayebeka tu yasa gusi mama muyamono muri cyo mindo sai moni bano ngakigwaje arakoni ngabantu abana banyasai ndo mito muyamono ebe kanye besha bekaye obuna bubo Kristo buna naye ugane tyokorerwe naye bakore mirimo ya Nyasaye umanye kuruonya sali ayuruje ngo muyuri mugaga muyamono God bless you ya mumura John bana God bless you abantu mbale bachaye gabatumire batoye kibeza bali mutumire injungu mbele muyamono bali mutumire wale ambao mlitumwa ili mtusaidie kitu machozi kama umetuma njoo nikupe nafasi utupe kitu machozi kisha baadaye nitasoma andiko moja basi amandike Mungu kama tutige torete abatukuru kabarayi baito wese yite onde natum onde tatumiri rusi chibese jigaiga muri chibiki kujabugo yanchire tusabe ugatumga atumwana mitungurangari kakiki mugu mchandira rakini God bless you karage tiganza mwachire mwezi aba bana ba mintaba moko ntebi ngaomba tigeti anina ibu mugu atiriti ngamba tige moto konya mwana abakambire sana yomukiriti ngumbi abasore mutini nemojije tena mwezi moje moto konya no be family ma etokonya ngibona mukanju nuna bantabaya ke ma onye family ko imuka aye ni kyutari ko imuke onye family ko ta mugo jamura kirake to akwibije ana okumanyira abantu babwata masikani abandi batugutita masikani ana okumanye ngojere muntu njiri sigete digasi kubo usobona ba nakimo ikaranzi te mama ingiuru jo ikaranzi randi ndangiri bantu banya sai God bless all of you ya unataka kotema
yasaba sisi yasaba na bundwa mana ande kana mwika rasta banene mwika ande kanye chibesa chiro muina no chali ngimo ngomu kujenjinwa kwa bako kubeka nene iga motokonyesa abati bicha inukire ngoro samudi nukire asoro ila bana ba minto motokonye bese nene bikango mwaitamaga yigiruguja kwa abati biche yibuya kwa tubuata buya ma mwaga mundo none kumujeza bantu bayeza bangira una mwata era baraka mwa muraja bana motera don't do wine mwaga mundo yuwa mazikani yani umade kwa manyana ye karusa karunta ketiko salika kwa manyana yuko salika usalika saba ndo na baba mazikani aziti ai ambeka ai ate saba sin yaman tutachie dino machoko ura nyole tuateani nawe wana karansi ani ntaku kwa ni mukiriyo amatanga yo monto manene abako baiga tutabe very serious nyanchere ndeto mwana minto taba ni Biamar mwezi kata pole sana kineni ba ni kurugara nchinguru kujono bina na turneino matanga kurmuisa ndikur kale ni ba ito yende naro ga kurku manyene we kwaro ko polka bobino ante witko ko ganda alio ubange risiri 500 pole ande na cha chikubarra rebeka Biamar. Thank you so much. Yare mwana minto jinere John Muraro entomira munga Teresa oro 1000 Suru no no ne aligeti no baba na kuito sima wato no ya na nche ngoro kumak nyakina na nche ni ntomire no mheshimiwa okoroku Ronald Onsando na atene ine 2027 igo atene ine kirogo kyobo bunge nere na kemerere tamate ntu amotebe tinga tuasiriri mwako manene ibonere na tutomere getoru kyai na bwate chi project yao kora unabono ko irara abana chintaka na chi school bali batabwati igonye mu baro cyande monge elieta ndibeke bosyo egara konye umwana uyu igo muroche mechando tubwate ko che kono muina coming 2027 mwake buya nanga 1000 meka ngana siringi 500 ase bali batokonye te nyumba eri yo mugaka njengoro kumaka nyakini omocho ko no muya lakini kwa kwani chama ngana mangu ngange mia kwa kwani ramon sago sisi kwa kwana mangu mia abekera ejirira majuma iri Mutora sama bana kwa ni rimbi amuri nje ngoro kweli mali ntawo ni wana to mu mheshimiwa Chono Mbati nigo ate bako na mwenge na inu baiwa lakini wanyora e function ndabo ate gali tawe kari kwa na wikirani ontomera chibese kundiri nge e family na eli bunge amachumaro na baire umuntu uri batenerere tenera nanyora ari senyonjiro na igu gorombali metenguru kono ni gona atigero oyu batenerere te ni ate bakora se family waramo na inu asobugo biama awate yiwa kono ntangema maana ambaye tumekuchima aganda tumekujali emi yuko kono ramana manga inchoma churusia jigaiga jiga ko chiabu kyara rusia muchire ndabo ndango naende tusabe ekabungo mbasomane kamo tutiga barayi baitu batukwanire tusabe omonene tata Nyasaye abana bawo abake n'abanene kwabakonyekerabe nonyene karatu atenene kwa ulingana wamefanya sehemu yao, yani kutoa kipyo majonzi. Wote waliotoa tunaomba kwamba ukawabariki Baba yetu wa mbinguni. Hata hivyo wakati umewadia sasa wa kuweza kusikiliza neno lako. Mie nitakayelinena ni chombo tu. Ninaomba kwamba uniongoe
na univiche kwenye msalaba, ili ninenapo nisinene, bali wewe unene ndani yangu. Tembea pamoja nasi kwa Roho Mtakatifu, anaka tumemba kwa imani, katika jina la Yesu Bwana, na hata mwombezi wetu kila mmoja aseme amina. Engana ngokwana jida vachinke, yewo tebe ngane nena putting your life in the right perspective. Putting your life in the right perspective. Wanangege songe tuma putting your life in the right perspective. Wanango manya inumwe kala muri mata na munda andesia na butuku kura. Wanango putting your life in the right perspective. Iwa beko bugima bwao asaga ya barabanya sae nyasaye nero mutongi iago tonga igoro nese na bionsi ebire imeo. Alipokuwa katika harakati ya uumbaji, yeye Mungu aliumba. Siku ya kwanza akaumba, ya pili akaumba, ya tatu akaumba. Alipofika siku ya sita, Mungu alimuumba mwanadamu, na kila mmoja aseme amina. Nyasaye agatongo muntu. Kwani ngomuntu imole ko marambura ko mukwani. Matabi ngaya no muntu. Matabi anege tongu kinge nchenene. Nyasaye, let me tell you, as a man servant of God, that when God was in the business of creation, He created a man. He created human beings with a lot of potentials. Hello? Umuntu bano kugamba. Umuntu kugamba ngorani. Umuntu nakandi buriya abumbara. Ekero Nyasaye nchite kutunga. Ituko lya gatana limo gagutunga mwanya bantu egetungu kinkencenene nasigo usaba somi kitabu kya Genesis yayemo osome 27 yego tabanga Nyasaye agateba tigatokora omuntu asoma gwegano ito eri Nyasaye agatunga omusaja n'omukungu. Abantu aba Nyasaye tigamba dele Nyasaye engenjo mutongire nengiyere ayetawe chanda agatumike obongo. Alo kunango mutuyo eboli ngunga bongo muri mabu ingi moko rengi Nyasaye ari gutungira obongo ma tokore ngendo gye tobo tumike korengereria ekeruta gitego sareka ngayogo sareka koru ekeruta gitego bahuya ekeruta gitego bief ngayogo tumika ko bief obongo korumu to sareki obukurana ngendwariye ngayomo ya sareka koru obongo oyo imara ko igoko ba korengere aye ndimodari kubura neria bori ngati igoko igobwo ete korengere umonye to bongo nyeboro umugusiga atebete ngobongo na bugendo kike atebete bongo na bw'omuntu naende muri bono tebete ngaki apiri ni nywele Muswahili watebete. Lakini yiwe Nyasaye igago omuntu bongo bwokorengereria. Nyasaye igago sisini omuntu omobongo oisi uratumia obongo buya. Igogo taka bose gogo tenenga. Ara digo botenenga bwenze. Oisi go tumia obongo buya. Igu abana ba Nyasaye na indi na batebeti Nyasaye kagutunga umuntu. He created a small God on this planet earth. Ono urataka onye gwayigirenga gyoko nyoma urataka kunyoma to kunyoma onye gwayigirenga gyoko soka
urataka kunywa mutoko rena nachoka kore ndo nywa mu nakiwa na mungu sekera bana ila ni mbongo babulika nachoka kore nywa mu kuba ikirejinga iwogo ake sa ngabano nyuwete na bairo monto monene kuarengereria wate batigansa benyasaye ankonyo muntu turagenda nere kugukora gusaba waikaransa abusi kugwa kanyo muntu abojere mweta bara benyasaye mwambwazi kuntu barigeriye sema mwambwazi syake nachobo kora omuntu bochaga tabinga soka para utarata katina korende na bobo nyuwete na raire nyasaye nkonye elinde utaraso kotare elinde unagweta para nkyo gora ugo sibia ubeke yanga buya umanya gutara korine tabia aro umere no muntu nde para abo nerore ne tabia umuntu iyo mugo chaka gukwana nere igonya sawa gokonyirwe sara gakonye yabiye muri bamwe bongo no gwengejo sana. Whether you like it or not, God created man, He created man with a lot of potentials. Psalms number 127. Usomere kiyoka tutige, wanyaba abo yuko na kugamba migaye gachwa umenya noje ndugana ni chibishoko nyoko ndugaya ngukorani. Akimuncha ndete obo maana kwa nyasaye tikata ataraja bakamo erese etarungo somiki mungu aketo obe eliko ni kwa libijeneba enzomere kino kwada waka soma maerda 127 verse 1 to 3 otige ende to sabe torete biumbe binde somera onyo manene takwaga nyumba awakwaga tanigo bakore mirimo yabo sa onyo manene takorenda omochie omuntu yo korenda niga korenda busa baminto baki mugwetera kinike mungejo abana banyasa murura monte gate tango kobo teba onyo manene takwaga nyumba teba abubako agacha bagokora imirimo yabo sa onyo manene takorenda omochie abubako renda bagokora imirimo yabo sa igwa abana banyasaye ekebunge kene kingenche utambe ntukebera mure naende muharage somire. But today I want to give the 3 cardinal elements of man's success or man's failure urua seke bungejo akaronya tako tebanga onyo moneta ko agacho muchie ababako agacha abago kore muyabosa ine no bo maere na muanya bantu nanya ale ko agacho muchie yesa taiyo omugo itaba bwangu ngaya lakini ngongozera muri ndibona mabongorera lakini ga ngwanja muri rike bun diganda ababuri mwana korro muntu erena nyasaye batayibwana ini kanisa tana gochio lakini ogoro boremo mwana korro muntu erena nyasaye mbayibwana ini lakini chinga kichigo ikako nyoma na endo ibora abana bako igwa mwana korro muntu buno buri mwana kama naye gose abantu mbalia banga ine na nyasaye lakini bakaendelea tasobo kumobo abantu mbali abande barabarogi ubetaliga mwana ko igwo muntu reke nyororo marogi lakini ibone tabana bako igwo omuntu talia obwatenda amwamu lakini erena batu katangombe omuntu talia omokoni abantu gokona lakini ebintu byaye bigenderete igwa buneke bungo kego teba bana banyasaye igwa mine tinga ki ebukuye kesungo kego teba ngaki if God does not build a house, those who labor, yes they labor, but they labor in vain.
gotege somo kimogo nabo tukunyara gukora ebintu oitaba nyasaye tumuitaba onye gutagete kunyoma nonye tumwanje tomane nabo kunyoma halo mwana kwebulisa babuki yabukwa na ali Genesis elemo 28 agoteba ngande God blessed man halo ebi muri koma elinya saga sisene mwanya bantu dirinya saa tutungete iga sisene tumuntu ononyiwe aye no sisenirie ata mutaka teba mwe kamina aye ogwa sisene tuwe ndi oroje kwa sisene tuwe ndera bose ogwa sisene tuwe karo botongo onde nara utasisenirie ndango ndara bali baba tanga kibori ndo sisene asoko no maene igotwa sisene tiwe nakinya sago tebana akamusisenia akamoteri moibore bakorera ndo kiege umwanje nyasaye to umwanja onye jinga kijeikiro koibora nabo baragendo kiege nabo koibora onye jinga kijeikiro kugorobora nabo baragendo kiege nabo onye kutagete kugorega nabo kugora lakini nyiwe context ira sike mungeke ebinte byobokora onye Yesu tairiri bagana mbeye yamo naende busa kekima na kero mata bamina ndio iga abuna tuliga kama okore binte meji yenu abana banyasaye kai nyasaye ri bagana mbairenga the first cardinal element God speaks about the vertical relationship. Can I hear all of you say vertical relationship? Na kifati kwa watu era ini fati kwa mwalimu naye mwazo kwete nguruguru kujinze yani ngako tebanga onyo monene takure ndumuji onye tako agacha ababa ko agacha mbusa niwe na bora ibiti besa chitundubali osomeri abana halo lakini abantu abamura amanya kuiba akibona mungu ngirire ori imore kama kwana kuiba kwana ko unereria nonye numubura ko murimo otage tumo unereria osomeria abao agara kwa munere tinkwa nyari to munere akina arosi yana abori abantu mbora mukura iba agara kwa chete ko iba ngwa fauli ti ko iba ko kwa chete ko iba o kabwat ebi ndon kora iba tore nturi kora iba ba ojiko tema ko iba faulu iwa wana wanyasai nabura ibe osomeria abana bao nabura babura kaneji ntakanu bolemo ayabwe konye nabura asoenyu mumu jigete otabi mugunga ayababu minto sabera ere dinere yugati eye nasono eye juri omukungu boli gicho musacho ya kwete ono wako matena wake gonta kitinku gorere tianene ekorukwe sonni ekobuko musikina ndi mungena naye kwanyagera oroje mukungu akugo akwere umuntu ochiwo takete kokokonya namangana akokote bimuyugwe takogenda onye kure buye no kana ba muraye ukura nango kokonya kwa umanya bataba mukurere tipi anya koitaba akyo ndando minto ngorere akote ibono nyego takete tugorere etyo igotoko nye ya ochui mente tibesan kugorere soni alo mwana korabando bachite nombe beji igo bachite obokonya bose bachite gosaria tugwete bangana bamenyire bakanire no gosari mutige ni manyetenje. But I want to say this, ayachanda baburaka abaure bintu byabo no yene ngomba bwate Yesu kubi ayamure in the name yogutaka kugorera kumugorera nanaka by the way kara ko urete yina arete te yene nanaka igomuruje mu yabako tokorera yabanga mushindwe katika jina la Yesu. Bwana Nyasaye
nabuko urumuntu murimo osomeri abana nabugukura basomi buya bagukura bakurikwa bachage gukwoyo moyomo babuko ndogwa tuparara umerana nenkobe zaja yamuhejinga ha akijoni okuru akijoni mwalimu okwa wana komanyesa babu akwera bwangu ebintu byabande kwatumebete ogataka kwekonya ono monene asenge nchara moyo namaliga aliyo mubaraka kwa ule tobolemo mwana basomeke mukeko tebana umuntu nyasaye ekerura uramukune alira maliga yaiteke ukorera maliga yagoiteka nyasaye gakuyachora unyabucha uyabeka asege tono kiaye liria nyabika asege tono agoichora agoiteka abekasi asumuntu lyogara kwarira akini mwigwe tabana nyasaye mwigwe tingo ibirire bulu onye kwara chandi umuntu ukona korera ebe mukaho chanete okumugato mukungu bolinge ndije ndali kumanya kwanza neje nari ndachikokora cheche igumu mwamuyo ukambwati gocha okumubwata kwa mukuna by the way ayoruche igombo yabakora abakungu abanyasaye Bwana Yesu asifiwe igamoro chitali liyo bakinkuru ikomenda asini digakona koembora mukao bosaigo naende mukungu tali muntu konago akwa niche nagotebi atonye kwa morate tubwata maino 32 oyino mwana kwale tobusino muntu mani onya kumukuna okomu omanye tinga kiye mungu ikarati ke korendere ogo tiga korendere liwe tiga mayoro sebwaji ne pati sana abakungu abamuri kanisa nyasa konyire muku igulingana lyo monene tata nyasa abakonye more merejime chando yuko ito Yesu ngo charere uruja bangira na baba taba muku baite akini nene na inyoiri ayo mungina igwa onye butageti nka yao ebe buya omonene gago tebe ngonyo monene tako agachumuche abako agache meyebere mabakora makiere no taru tare busonge ngima no gende kuchimuina abogere ngane riyo gokurigiriyo bwanjani mbona nabukuri yego elikuwa yetu magirigoro handuma daktari giza kwa rumo ndo ligete ndo kama daktari mkuu kutoka Sumbawanga Tanzania yeye utibu magonjwa yote hata ana dawa ya upendo omanya wakoege ntogete wacha kwa mtubu kimaime watu wajianga kwa rusichanga wajaruka ukukwana mangana arageriko wajaruka wakura. Let me tell you morembe no buanchani ni kateriko kinasa mariogo tokobekera basacha baito halo Bodio mongino yinga ekwane kobekero yo igwa semine nabera nyarekane abasacha mbara bachandegete bakona goituna bangina babo nasoro ira basacha kamugo itumoteba bagusinduri goteba gusimbo itutore lakini kamoranje be karirunse obori Yesu abakonyera umukungu usabana ba naberigo so the vertical relationship igemiri na no bwana tebwa haye amona ngo utara chaka gosomya abana Yesu libana mbeyemo utarabanga kunyoma Yesu libana mbayenga utarabanga kugurubulimo nonyene karubangete Yesu libana tangane ayorumagana ono muri batabamina igo bwama tebwana Yesu barendo ge no bigiyo kare Yesu libana tagutarange ntugete eboindi yakabiri the second cardinal element, Yesu about the horizontal relationship. Can you say horizontal relationship? Horizontal relationship, no buama te buaye, no yomorenere,
kara mugwani ko for example kwani imwe kama anye wikara zanu mubisaye mugwani moko nenda ni asai na ata kitaba ndo manjane na ata kitaba ndo manya ne buya onye ko takite komenya buya menya no yumore nere buya alo oja gere komenya buya na mukao oja ke komenya buya no musajo umanya komenya buya ni na neighbors unabona uranyoro mondo wajire jiro ga igamoino webire gesire isiko natawa gara natoro jora akora ne kwebe gesire isiko moko ngene linkore no betike gesire yo kuminyoka ugerusisiko nitoma ide ko ugerusisiko abantu mbakeiba iwo wonti korakero muntu kwaranga no moibi lakini nekena abantu bomita na bonsi na baibi abandi nabwo banateba amenye na abantu ni ndagera tutitundali ogo jabu ko ko na teka kiundu mito kali kali mwana mito dia ndo kirige sona uye tu kama ko na uwa ekena kege kone ngare kumere baka bwaju na majui menye na abantu buya onye korinege ndo kuanja kokonyo monto paragendo kiege mokoye mama kokonya abantu okonya bakaba ibi goko barinda gara bakori abo ko tige ziriki aho isiko no bene jiro bosombo abo go chokanyore bosona ba bono moro jino bari manga teba bari mu amenyere n'abantu buya neba n'abarogi mo pasta neba no morogi abantu bande bari mu menyeta eganya saba konyire asenge jo komenya ko ino buya na barabu dibako banga ngo chabari bako soki ako tena lero musande tokuri ene tokuri amaro yo kora gari ako mi toko boko atebe na jesabera na kanire ndoi ko yonsando abate ene tokuri atebe na yiro murandi ala ndi roma toita umayete bako kanishika banse ko imborana bako imborana batini ni ko se batamire iyo bako tire kwa lele moyo menya n'abantu buya kuri buya aye mubazo mindu murisha komenyete buya kako tira abantu bense mu bajandike onye kuri nege ndoko babaye bayi uno hubugerizo andi ko komenya n'abarabuya nije ngo badebya nonye ne kanise yugoja ngo bako yadi maya uzabona bako ko komenya buya n'abanywa marwa tako na kotebanga abanywa tako na kotebanga abarogyaba abayitia ya ono ngikuwa ere to bongo kuti nyasai na kotebanga umuntu mumwaini yakore ime cyane goja wete ya gusubye bata to kumenya no kumenya n'abantu na abatabiri ndi mwenyete ila kinere na arekorora ngoji gojaka hade mu mukao gati ni mugondo tare korimu ngoji goro na mukao na banya baja tare goseka ono ngitogo karamo omeni kwa mukuna ngaja goju rero madiran kubugi ogo den na mugondo ogo den abana babo jabe gosen aende nkageti na wani nyarete njiko imukyo kuona mwako utajuru urujuna rumwe era kamuta utajuru kwa bayoni den mura ango kangu na sa noni tamina oyo mura kuwese rojo nyendezi otene ogorokoro utokore ndileko yomoro to wiri igota ke yo kobu ngaini tago te wonese ngomonto yo ojaku kuwanya bantu onyenya kobiara ogutandire mama takumurama bumbo yale menya no musacho uru ngaini neji sebi naye musacha ngaini ya koko te muna gati neine takwele ko yobra mukao koko wese abere bobe teba mama na bula tu gore uteri nyamunda anko gore tukale uteri mu ede musacha tinko nyara gato bene na sabera mbadisi iwo mu atamire use mu atam mu ka mo ni uteri matukabera to ko mura menyet tako na bokore bintu manya buno ko menya abantu banga munabo bantu mbara bane bagwate chidamwamu bantu mbara bane basale gite myoyo menya na barabuya ne tarko menya na barabuya nije ngo batabije so goja ko bena torenko
Upon the other the call, God speaks about our work and employment. Yes, I go on a monto. Money takole no much. Abako in our women. Now, what I take no much. Lakini asoko yolenda kwao onye Yesu tayo yere bosa na inde bosa kidima na kale matabamira bantumbara bajira sabantu babaire bintu bakunya tejiko bakunya keseri bakunya kerase bakutuka kemeji yao ori mara kama no tuke to yo akikango kora bana ya sai ndangonda araba ibara tuke kemeji yaba sama ngano gwe taibu ya ntoka tebanya saruji taima ngana tiganti ekyo mali ngabana ko ya ndasubo ganga basara nda robo kerisuri kene umubu keremwezi bi iga musaragiri iyo na chaga kumongera chintari chwa kyomongo gurwe ninje na wale ninyi oliteri muntu tu ajiete ari nyamaje tukasara kumayongo kungarutore Iwa abana bo monene onye gutagete komenya buya your work and employment minus God is useless. Monye wenda kin no choba monene unakuwa ile yesa eguli bana mairenga no chutu alijibesa titike nama onye Yesu tayo mosa no choba egwemere mugetoire Nkorana muntu ndaje to yako wemere moye tundwa iri bakuru ko bajamani bantu bari ko bari no somete yo bako manyanga no bwate matabiri na nkoro uyizanire umuntu aji ko egwetyo umanya ko chenja nego jabe gite isano umanya ko erera iga akuna ko ndege jika bidina jimu musaje muko na ba oruji gente kairi igo getagetera lego siketagetage tumie Yesu imugelugo asobe kiro bare meremo aye sori bana mbaya takuna kubungwara egende kuri province nonje nabona areko akino mani na gante bi gituri ba igeruse ko beki kuran agante bi ka bumurandi ozobanwa egende joire onye no mwari mure ai burara ono bantu bande bareko yesa karama tiga yo beki oya beki Oya tuareke yomba tabana Yesu ai buli bagana mbeye masobo gima na jobo gima bwe to bara moyo akero yo mata bamina Moses seniwe asiri da Yesu Kristo motori bueno mweza batore yado sabe omonene ta tena sai igatu akuba akirena ko bonene muyamana asenge ngoli ta tena tuka bana bao enseye Guatoege yake dingana liao dingana litikali agaje kwa njo kwa ya kabiri nyasa bono iga tuale ko sorora ntole yange ko ruwa ane ntole yange ko sabere family Yesu tara na intwe tuabere bibe na ino to seni gendera ko tokonya nonye na asichinga chaito otokonye tuegere na owa tutungete bitungu byengenjo na goeta soko lenderia Yesu toko eli bagana mbeye mimi cheite bio kasi dalia Yesu wono tuakire kiri hata kwa sababu program ende kabya manaitwe tuasabira sida Yesu Kristo motori wono tutara sabire family nte sabire magaga abagambi baitumbara lakini bataracha aba basta baitumbaje cha obasi tumitumba bukaninjo ichoiga otokwani aende mu ukura musabire family kusomo ko yesabira maga umanya kolenda daktari era kwanya Pastor the district yo minto Pastor Nchali pia mano asengencho yogo chika Pastor machuka sogo jago sisini musangirire kamwe na aralure mulisia masani anayo minto Dennis ama na bali response mura tigangira libageri abantu twese twache biromba kwani ngambya mure igatwagenda matangale ngari kelina asumulisio ndakwete arekwenigwa twateba pole ari twaranga tumya kago chanaro totebe pole
ntwacha nomusani naende moirwe nkeye asentwe injena machuka isawamenta naro tosegeta gatatebikaruga bomo nyara korandia gende sukuru era natanganete kago kale mirimo isiko ya gusia na intuto nako kora gusi kwanta gete ko irali bageri gamunganchire bantu baminto ndete pastor Ernest Nyakina elinda tukwani yana rira bantu mugwesagara imeroberi ende koreke tusabire family tukorengane bantu be family nyasa digabakonya mwale migwe aso wanje kwa manene elinde ayakaetire bagaendera ko basubiye bwatatu abanjwa asi Kristo nabakwanire bwaire buya oyo nsokoro yano raire ibaso mu chikoro manene nje nabo asibali bakuru mu kibagenda batali kunyurwa nje ni mu chikoro haleluya sokoro na ajete kwanda meka baba asirete yaruka yae ekoruku isabeti unali nabali mu ajete ba mama mbye mama bono basonjali ngiyali basonjali njwa igo mbwato kwani okomo una toigwana abana balia abachokoro my colleagues gabaje go chaiga una toigwana batere sabon sabana abachokoro kitu toigwana karo kimoigwe ngeringa ki mbaleta kero murandi abatebya bakora keki bachikutoralia kiagara kurto chaka korandi ntwana koigwe kubuturwa haleluya njengo diri na abana be university na ndo igwana to bono esenge ndimoni jigenzi basi tana bali koranga lima omora basi wonjo no musangere kana lakini na nyore na boromore I've given you room, please come and no mata kete kwa wazaro matanga yomo yaba yomo ndo wazara abatu koro mbatera lakini tali mwa wazaro nili bagadi kubwa mwana sikora jago tu na batera tadi dia imaja jago tu na batera jago sanga batera okumu pero beli mwana kwa bokwana bwana mungu anza bokwana nije bokwana gongo sawa na basora ile abaje ko mwana abandi egora ko tumu yako yale ni bosi no kanene so beli inwe tatera nene kai ko bwana babekero batera by the way inerenjera bakorera so kwegokya gusabona abachokoro bakorera so kwego kinyangi yaberwe cyane jigenzi na abana bo mugako yo bakorera nga emeroberi arabuya twanzi tigatolere otherwise God bless you. I think the decency with which you are dressed radiga ina bari baga the decency with which you are dressed deserves that you sing and allow the program to proceed. That due respect. God bless you so much. Yeah. Chandire,
Okay, excuse me. Tatu kurangalia family, watera wakabira family ya Saviri. Please. Family yetu koja bosito saba, watera konda. Masa ninji na wali ba. Mosa leo mosa hangerera kana. Wimbe maisha ndio tuende. Family ya Savirwe, mumane kotera. Please, hemo na kiki ndate kotera. Ma eto moisa kotorana ini tokora. Igon to ko gandan. Andi ke kuoro kinga maen abajo korori ali mogwa tumasikanya somo gaka. Please, family come here. We kamata garere to ba kotera mura matera no mo kotera ko gendera. Ayama. Amatera ngotera mure lakini utokora sabere family then abantu ba witness family asabere motera abantu kwa ko. There's no problem. Okay, family come over. Family and mesinju. Aliayo kutora. Na ende to iso ja somo ya gabo moshiriki we kanisa tore ngenjo to otora asalia abande batabu atingenje yitore. Okay, abatu ko bara ambara men lakini yo menata kwana kende kions gurumu no egombo. That is very bad. Ura asalia abana banda at least iso kuna ko basonga nyi bitenga na ni kwara ge to gende kurun zam. Tiga na pi. Igombo bogo salia mo ya gabo moshiriki we kanisa. We don't want to welcome that.
Into to abari baga nani ko kamwanjo to barae. Excuse. Banjire ko igware bwangu. Na endo ndeta yo tari ko muna ri kwara ande. Na ono maro yorio teketo ko goita na bako igwe karo kumwanjo. Hallelujah. So inchuo jabana tokoro gusaba. Basta mabuka. Jeno mojo koro. Ndage to ija koro gusaba. Kwa niaba ya family, then we allow this abacho koro bagendere nenje nonde. Basi bono nchu. Basta mabuka nchu. Abantu bonsi ba mura banona ba mwezi family baka naomba jumbu mwino jugoje. Pastor, you can lead a prayer, then we can continue. Ngosa batole barimo kokwana barimo konyara gotenna sama sikani to savere family abacho korona inumbu yamono asenge njokoro kimo gweka no muya wokorwa masikani nabo igokorera sokoro yaino asenjere yo kwirwo konene gosa batole omotongi nyasaye buyamono asenge njogo tonge nseye ugatonga mwanya bantu buyamono asenge njogo totori twensi karatu agwete meyo mwana wa Yesu buyamono asenge njeri ngana lya twanya wali akoro asomusumbo buyamono asenge njogo sengu komo gakoyo buyamono asenge cyabana baye n'abacukuru baye none n'abacukururi abantu ababonsi abakorokia owo sise ni woko nene no wanje ni kuwa bwata mu mwakuru bana twasabira monene esenja yo mu ikomo cyenu anyora abana baye n'abacukuru baye n'abacukururi baye buno mwando ho monene bago itabe bakoigwe anyora li bagasingoro cyabo lingana lyo gotore kaligamba ase birangara libyabo enka tigire magega Yesu obo mugambi onde kara atoke ogotabana na korwa sobanane bwao omoiranie no bwanjani bwo banane bwao ekiagereke mwanzo kyo musalaba igo kiaretiro gotore kaza abantu bonse no nyambono ekera togo kora matangaya twasabira omulemba asenka twasabira obwanjani asenka twasabira banane bwao babo komokerwa rubotande abana babo barwale nange kabako gendo bamabira yepara tusiseni twensi twasabira aserita ya Kristo oyora mabodi itu amen. Ebono egere akama tuana cha twalenda batukura singe banyurwa abeshimi kubaito no bara imbere ya tule lakini abeshimi kubaito mo ko genda njugocha mukwana bana kubabatera tumanye ko genda tukurumye mweshimi David Jabega, please, you must have been of support to this family. Please come and say a word before Mweshimi wanchu. Kwa ringa nime kwa niaba ya Bons, Bernard Ebiwe, elinde tutika bachu kwa matera. Fungue kidogo, songa nyuma kidogo. Biyamano kotogo kora abageni maraiga barure Eldoret abakwanira ingani eri Morioka. Kuna wageni ambao wametoka Eldoret
Wakuje hapa mbele waseme pole kwa familia, tukiendelea na kama ingine kwenda kwa familia. Kuna kamera yenye nataka ishika hapa nyuma. Toa simu sasa. Mkae nyuma. Toa simu sasa, tunashika na kubwa. Tunashika na ile kubwa. Mkovi. Hela. Tunashika na hiyo kubwa. Hela. Sana. Oh. Sasa koro masongo gochimenyingwa maiga. Ya sike tutaenda matanga mbona kwanza isira kare. Inje bwe kande na abantu be studio tu. Are yao. Que compte tonsente no monto ya que com. Sawa, weka basi. Pole. Geuka pande. Chukua kamera wangu kesho. Ngero mwana yake. Kumbasema sila. Moromia. Kaka ndo ananifanya. Shapewa. Undo hajapewa.